i nina pakiranja. Bila su izvor studentskog sekiranja. Dragi mračnjaci, kao što znate, poslali smo elektroničku poruku Vindi. Dobili smo odgovor, a sada mi njima odgovaramo. Jer kao što znate, na odgovor treba odgovoriti odgovorom. Dobro večer. Stojimo ovdje. Tužni smo. Zato što je Vindija napravila sranje. Vindija je, naime, promijenila pakovanje svojih pudinga po uzoru na ovaj puding koji ima šlag. Znate li zašto ovaj puding ima šlag? Zašto? Da ja vidim. Ne, ajme meni. Pa ove su sjevali cijelu kutiju. Pa prije je bilo puno teže za otvoriti, a sada je prelagano. Da, naime taj šlag vam djeluje kao izolat. Izolira okuse pudinga koji dolaze iz pudinga. Jako dobar puding, ali prelagano se otvore. Ovo nije dobro. Ovo je jako loše. Pakovanje mora biti old school. Vindija, vratite nam pakovanje! napravite retro pakovanje. Da će biti preloše.